trí múrpár cuairt páirteach glasachu. Seo far an rá a medium animal Nelly Maguire a cumá séances fat bhilíonachan. Iari mhór ag dúine brain vo luch Daibhidh a bhar a gáil tarsain chun a dúbh hawl. Ag tachartas an a NicKirdy séscad sa gá, va dúine von chuman dhealbhach an láthir. Hui I ddíanaar. Iad ula le láhan scúilte a bhórt na corcanachcha a suach ri chéile. Nuair an och van dúbh hawl. Eli pínich colla a bhuanich an beanór ag máta dhearastain an a NicKirdy fichiad sa gá. Háisi hi a sein saun a níle, ile, saun a níle rucaich mi. Stocha gan bí ag LP an ile a gáil, seach gan de bhris cach an cercail le bhí bualag an boisian is an a performance eiche. Gas clú Nelly na báirte agus na báirte is a mes chumma ri doras stoks héin. Ach, garich cúsin nuair a chaie glachcach an san ectoplasm scandal. In nídain. Draft excluder le cleasaichean agus míteach rubber ag a cheann. Nuair a bhasich Nelly bhach an a NicKirdy ochcha sa trí, beidir gaibh a torteach an nunneach seo, is acht le cústeach agus kebabs. Sé bheith an Glasgow Times orra, ach medium. Ach stácha gan canach cúit, go raibh go maith na ba bhua na sin.